Shuthi ngamanye amazwi in the Old Testament what they lacked. In the Old Testament itayile ababeshoda ngayo kwakuyileya nto ukuthi babehluleka ukuhamba bekwi-office, babehluleka ukuhamba behlalweni sobukhosi bayoyi-alana necebo kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi babekwenza lokho ukuthi bafofile ekubeni umuntu, but into eyayiletha ukudedela i-alignment kwakuthi babelingeka, babetholakala benza izono uSathane balinga kalula ukuthi babe sanesono phezu kwabo, including isono sika-Adam no-Eva. Ngamanye amazwi noma ngabe sebeyakwazi ukuthi babe aligned njengoJobe, but into ihleli phezu kwabo emakhandeni abo ukuthi khona isono sangaphezu komuntu. See, iniquity was found in thee. Nyazi iniquity uhlobo lwesono whereby you take away and exercise against the you take away intando yakho usebenzise yakhe. Ngamanye amazwi they can never be aligned with icebo kaNkulunkulu because khona into ezobashifta. Just ngamanye amazwi noma ledinga kancane noma ledinga kankulu but izobashifta kwintando kaNkulunkulu. But uJesu Kristu mangabe ipopola lengozi yena eyibheka yena umzimba wakhe, uJesu Kristu wabona umzimba kuwona ohlukana ne-alignment necebo likaNkulunkulu. uJesu Kristu usenze njani? Usengena kulo mkhuleko ukubaleka kwawo lo mkhuleko lana. Ukubaleka lo mkhuleko ukuthi wangena in the realm of judgment. Wayeka ukuyibuka njengomuntu, wayeka ukubuka njengomzimba ukuthi umzimba uzongena enhlungwini, but wayibona ukuthi no, ngifanele lezinhlungu ngenxa yezono. Shuthi Jesu Kristu wahamba wayobheka icapacity yezono la khona izono iqhamuka khona. Ngokuthi Jesu Kristu ayenza leso sacrifice ngaphandle kwentando, ayikho lento ayenza. Ayikho ngoba khona intando. Okwazi unyakazi into kaNkulunkulu mayizohamba. Sina Moses uthi Moses ngamele ungahambi lapho dala ngasizimvelo ngena. Ngoba asifuna ukuzwa ukukhuluma asihamba. Asikwazi ukuhamba without an assurance of your will. Labantu abalobediclare ukuthi I faith this, I faith that, ayikho ngezenze leyo nto leyo unless you secure a word from uNkulunkulu. Ilelo lizo-apply when faith. I-apply faith emoyeni. I-apply faith emoyeni. I-apply emoyeni faith. Ini faith i-apply with there is some that ridiculous one. They don't know what to faith. But when I was not to go in sense, but what we use, so that's happening with faith, and then we shall move. Jesu Kristu noma ayilimazo siphambanweni into ayimenza ukuthi angakhalaza ngokuthi uNkulunkulu ngishiyelani, angakhali ngeinhlungu azazikuye but ayinaka ezinye inhlungu. It is into eyodwa ingoba wayise properly aligned with icebo kaNkulunkulu elalimenza bone ukuthi isona sikumuntu the sin ekumuntu imele isuswe. Ngamanye amazwi wangabona ukukapable ukuthi akhalele inhlungu zazincane kunesono. I-alignment with icebo likaNkulunkulu.